Curaçao. Dominica. Colombia. St. Vincent and the Grenadines. Jamaica, the land of reggae. French Guyana. Suriname. Sweet Suriname. The Bahamas. St. Lucia. Jamaica. One happy island, Aruba. Vanavond vindt hier de voorronde, of althans de pageant voor Caribbean Island Continental plaats. Dat is een voorronde voor Mr. Continental. En Mr. Continental is in Chicago in Labor Weekend, wordt er van over de hele wereld de winnaars die dan strijden om de titel Mr. Continental. We hebben vanavond hier ook Mr. Continental 2024 die ook op zal treden. Want dat is een deel van de pageant dat we de meeste punten, 51% van de punten, haal je met performance on stage.
Curaçao is voor de Caribiën eigenlijk het eiland die nadat er een voorrondes waren waar het zou mogen plaatsvinden, is Curaçao heeft het naar zich toe getrokken. En nu is het sinds 2019 hier op Curaçao en is een jaarlijks terugkomende pageant hier op het eiland. En die geldt voor de Cariben. Dus dat zijn alle eilanden uit de Cariben. We hebben Jamaica, Santo Domingo, Dominica, Sint Lucie, Sint Vincent, Colombia, Aruba. En we hebben dus 12 kanten, Suriname niet te vergeten, Haiti. Dus we hebben van 12 kandidaten uit 12 verschillende landen. Deze verkiezing is anders dan de meeste verkiezingen. Het gaat hier niet zozeer om het mooi zijn. Het telt wel mee, ook om het aantrekkelijk te maken. Dus er is interview, swimwear, answer a question, formal dress. Maar het belangrijkste is performance on stage. In Chicago proberen we ook dan om contracten te krijgen voor ze, zodat ze in het buitenland ervaring op kunnen doen en internationale ervaring op kunnen doen. En zo in de Cariben dus ook mensen zijn die op die manier internationaal misschien kunnen doorbreken of een kans kunnen krijgen om er meer van te leren. Of dit nou echt iets is voor de homo community of de gay community hier op het eiland, nee. Er zijn natuurlijk ook veel homoseksuelen die in de entertainmentindustrie werken, dus die zijn er ook. Maar we hebben vanavond bij de 12 kandidaten zowel gays als heteroseksuelen zitten. En dat is in het team en van de kandidaten geen enkel probleem. En ze hebben het heel leuk en ze hebben veel gezien van het eiland. We hebben op het internet www.caribbeanislandcontinental.com. Daar kun je alles zien, ook over het inschrijven. We hebben social media, Instagram en Facebook, Caribbean Island Continental, waar je ook veel kunt zien en lezen over het event. En voor degenen die zo willen meedoen, hoe zou je ze willen tot slot motiveren om zich aan te melden? Nou, ik zou zeker eventjes kijken bij de inschrijving waar je aan moet voldoen, wat voor een talent je hebt. En wij zeggen altijd, iedereen heeft een talent en samen met onze pageant director proberen we het zo op te stellen, de performance, dat iedereen toch zijn talent kan toepassen. Dus ik mag als voorbeeld geven, de first runner-up in het eerste jaar in 2019 is Ray Mike Martina, bekende cocktailshaker hier op het eiland. En daar hebben we een show voor in elkaar gezet dat hij danste en met de flessen en de shakers op het podium een show gaf. En dat was een daverend succes in Chicago. Second runner-up is Zinul Reggae. First runner-up. First runner-up will be Javier Rosenberg. Y tú también vas a ir a competir para Mr. Continental. And finally, we're gonna choose the winner. In my opinion, everyone is winning. Yeah. But the winner is. Let's see again. The winner is Candida Scortius.
va a participar en el pageant. Lamentablemente, bueno, asali den ganador na side finalista na. Conta-nos, kiko ta Mr. Caribbean Island Continental Pageant. Pageant aqui tá onde pageant andi mais grande que toma lugar na América. Normalmente esta funciona nacionalmente na América, pero agora que não há bilhete para representante, bom, aí que tem 3 representantes de Caribe que lo vai, então lo vai sacar nos cara e nada, então possivelmente com corona e nada, então bem com o Caribe. Então, onde é certamen aqui vai tomar lugar? Ele toma lugar na Chicago. Ok, então ahorita vai estar para Mr. Continental Mundial? Correcto, correcto. Diz-nos, quanto você será preparado? Estava roupa e trabalho? Estava roupa e trabalho, sim. Me querer trabalho de mais grande com me será preparado para estava parte de comimento, gym todo dia. E nada me tem roupa e preparação. Naturalmente dentro outra parte também de certamen, passarela, panha, talento, tudo isso também me será preparado para nada também. Sim. Qual é a disciplina mais difícil? A disciplina mais difícil é para lançar 5 quartos meio, então vai gym. Se você tem mensagem na futuro participante que lo quer representar com o show, que mensagem aqui está? O mensagem está que essa aqui é uma experiência roupa bonita que você pode passar dentro, é sinhar roupa de bom mês, então foral ora você põe meta para bom mês, então você põe que você tem disciplina, então para lograr bom meta não, é ajuda a crescer também como pessoa. Então não larga mim comino a chega den top 3 na descurajado não pode para abo se por logra então quizás vai mercanto toma mio toma título principal. How would you describe the feeling right now being the winner? I'm feeling overjoyed and elated, a bit hungry, but I'm good. Did you do much preparation for this contest? Yes, I did. So I started preparing myself from since early this year, which is January. And I have a full-time job back home. So I had to deal with work, I had to deal with gym, and I also had to deal with rehearsals. It was very hectic for me because most times I would be leaving rehearsals in the morning and ensuring that everything is done properly so that I could have come here to execute exactly what I taught home. Yes. What was the hardest part of this contest for you? Tonight, I didn't see anything as a challenge for me tonight, but I stayed focused. I stayed quiet because I knew what I was about to do. I knew that I had something in mind, and I came here just to do that mission. Why would you recommend this contest to other gentlemen? I believe that with a pageant of such, it gives you a platform to not only represent your country, but to represent you, yourself, which is your brand. I believe that this pageant will enable young people like myself from the Caribbean region to actually be an inspiration to the other generations around us. And this pageant gives a platform where we can innovate, we can elevate, and just to inspire like-minded people around us. And one final question, if I may ask you, if you would give any advice right now to anyone who's inspired by what they saw tonight, what would your advice be? I would say be yourself. If it's something that you want to achieve, go for it. Do not let anything stop you from shining. Stay focused. If that's something that you want to do, go for it. Thank you very much. You're welcome. ¿Tus sentimientos después del resultado? Son bastante confusos porque son tan encontrados. Tengo alegría, tengo felicidad, tengo muchas cosas que se me están cruzando ahorita mismo. Y pues, no, una de esas, pues me siento contento, happy por obtener este título. Para mí es un éxito. ¿Qué vas a hacer con este título? Bueno, aparte de que me dio un pase para poder seguirlo intentando en otro escenario en Estados Unidos, pues representar a sí mismo Curazao y por supuesto a Colombia. Y para los que estén interesados para participar en este concurso, ¿cuál es tu consejo? Que no se rindan, si tienen alguna dificultad o algún temor, algún miedo, échenlo atrás y háganlo, que si te lo propones, lo cumples. To be honest, what my feeling was, how would I say it? It was exciting at the same time. I mean, I didn't win, yes, but I have an opportunity to better when I go to New York. So it was exciting for me, yes it was. What did inspire you to participate in this contest? I'm a pageant person, right? Back at home,
And last year, I won Mr. SPG 2023. And then I saw the opportunity for Mr. CIC. And I was like, you know what? I'm going to take this and try and see what I can do with it. If you had a message for anyone who would like to participate in this pageant, what would be your recommendation? What I would say, every opportunity is there for Mr. CIC. I think you should take it because you learn so much about yourself and others and build a family about it.